Uhoraho Imana abwira inzoka ati kuko wakoze ibyo ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakurura inda hasi maze urye umukungugu iminsi yawe yose yo kubaho. Kizinzirwa hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe naho rukomeretse ku gatsitsino. Aya ni amagambo dusanga muri Bibiliya ntagatifu Intangiriro igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Ndabasuhuje, nyita Jean Markov. Iki ni ikiganiro ubuzima bw'ishyamba. Mu kiganiro ubuzima bw'ishyamba cyaherutse twaberetse uburyo Kongo ari nini, aho twabonye ko ingana n'ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,340. Muri izo kilometero kare zingana gutyo 60% bitwikiriwe n'amashyamba. Ni ukuvuga ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 1,400,000 n'amashyamba. Mu kiganiro ubuzima bw'ishyamba cya none tugiye gutembera muri aya mashyamba ya Kongo, turebemo amoko 10 y'inzoka zigira ubumara kurusha izindi. Ni ukuvuga tugiye kureba top 10 y'inzoka zisangwa mu mashyamba ya Kongo zigira ubumara bukomeye cyane. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Think Big Empire, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bizakurikira iki ngiki uzabibone ku gihe kandi byihuse. 10 turahasanga inzoka yitwa African Bush Viper. Iyi ni inzoka ifite ubwiza buhebuje ariko igira ubumara bukomeye cyane. Cytotoxic butera kwangirika kw'inyama n'ibihaha. Ibimenyetso bizakubwira ko warumwe n'inzoka harimo nko kubabara cyane aho yakurumye, kubyimba no kugira ibisebe bikabije, gucika kw'amaraso ndetse na necrosis, inyama zigapfa. Iyo urumwe n'inzoka mu gihe utavuwe
ishobora kugira uburebure buri hagati ya 1.5 na 3 ikaba ifite umutwe wa triangle ubundi ikawusorera icyarimwe igakora amajwi y'urusaku cyane bigaragaza ko yagize ubwoba. Ikintu kiteye ubwoba kitagiye cyangwa se cyagumye ushobora gufata umwanzuro wo guhangana nacyo mu buryo bwihuse cyane. Iyi pufada ikunda kuba nijoro cyangwa mu gitondo cya kare. Ibyo kurya by'iyi nzoka harimo imbeba, inyoni na reptiles. Ibinyabuzima bito byo muri aya mashyamba nabyo ni ibiryo by'iyi nzoka. Ikoresha uburozi bwayo kugira ngo yice uwo muhigo yavumbuye, ndetse uburozi bwayo ni hemotoxic, bisobanuye ko bugira ingaruka ku maraso n'uturemangingo two mu maraso, bigatuma amaraso afatana ku gihe. Ku mwanya wa 6 turahasanga inzoka yitwa Rhino Horned Adder. Iyi ni inzoka y'uburozi ikomeye cyane iboneka muri Afurika yo hagati y'Uburengerazuba, cyane cyane mu mashyamba ya Kongo. Izina ryayo rituruka ku buryo yifiteho agace kameze nk'ihembe ry'inkura, ariho baturutse bayita Rhino Horned Adder. Aka gace
mwanya wa gatatu turahasanga inzoka yitwa Black Mamba. Iyi ni imwe mu nzoka zikomeye cyane muri Afurika, ikaba izwiho kubera uburyo yihuta cyane, aho iyi nzoka ishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 16 mu isaha. Ni umuvuduko udasanzwe. Ibiro 2. Izi nzoka ziboneka mu mashyamba, mu biti biko ibi biyifasha mu kwihisha cyane mu bidukikije bigiye bitandukanye kubera aya mabara yayo. Igihimba gifite umubyimba munini cyane nk'uko twabibonye, ishobora kugira uburemere bw'ibiro 10. Izi nzoka zigaragara muri Afurika yo hagati, cyane cyane mu mashyamba ya Kongo. Zikunda kuba ahantu hashyushye cyane nko munsi y'amabuye, mu biti ndetse no mu byatsi. Izi nzoka ni ambush predator, ni ukuvuga zitega ambushi kugira ngo zibone ibyo kurya. Ikaba igira uburozi buhambaye cyane, iyi kurumye rimwe ubuzima buvugeze ku musozo, ntivurwa. Mu byo kurya by'iyi nyamaswa harimo imbeba, inkwavu,
inyoni n'udusimba dutoya. Iyi nzoka ifite uburozi buhambaye cyane kandi bwinshi ugereranyije n'izindi nzoka. Ikaba ifite uburozi bwa cytotoxic na hemotoxic. Ni ukuvuga uburozi bwayo bwangiza inyama ndetse bukanatera kuvura kw'amaraso. Ibi bikangiza imitsi bigatuma umutima uhagarara vuba cyane. Iyi nzoka ifite amenyo aresha na santimetero 5. Ibi bituma uburozi bwayo guteye bugera kure cyane. Ibi byongera ibi bigabanya igihe cyo kubaho cyane nyuma yo kurumwa nayo. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro ubuzima bw'ishyamba cya none. Ni ikiganiro cyagarutse kuri top 10 y'inzoka dusanga mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inzoka zifite ubumara bwinshi cyane ndetse ubumara bwica. Izi nzoka ni ukuzitondera. Mu gihe uhuye nayo, kora amawe kawe karenge bigishoboka kugira ngo uramire amagara yawe. Mu gihe ubonye hari uwarumwe nayo, mutabarize umugeze kwa muganga byihuse ahabwe ubuvuzi bw'ibanze. Ndabashimiye. Niba hari ibyo ubona twakosora, ushobora kubitwandikira muri comment. Kandi niba wakunze ibiganiro byacu, kora like na subscribe unasharing inshuti zawe kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye. Naho ubutaha.